homophobic chicken sandwich. Bliži nam se polako studeni i dolazi zima. I kaj bi sad trebali? Pa otići u kino, fino se doma zamotati i upaliti neke filmove. Pa ajmo pogledati kaj nas čeka u studenome, to je u 11. mjesecu 2025. godine. I mogu vam reći da će biti prilično zanimljivo ako ste vidjeli thumbnail. Ima tu svega i svačega. Pa ajmo polako početi pogledati kaj nas to očekuje. Prvi na redu nam je I wish you all the best, Oliti, želim ti sve najbolje. Kako bi Ameri to voljeli reći, coming of age film. Što god to značilo. Uglavnom, radi se o LGBTIQ plus abecedi, svih mogućih slova i ljudi i gendera i svega. And I don't know what to do with myself. U suštini, to bi trebala biti kao nekakva drama o non-binary čovjeku koji naravno dobi pedalu od doma jer roditelji su mu normalni ljudi, nekak ne žele se boriti s takvim bullshitom i onda on, ona, ono, they, them odlazi u svoju veliku avanturu prepoznavanja samoga sebe i druženja sa istim individuama. Kakav fucking bullshit. Naravno tu mora biti jedna međurasna veza jer reprezentacija, znači mora biti tako nešto. Uglavnom, sve vam govori o filmu kad vam je unutra Lena Dunham, poznata šta god feministica, zagovarateljica svih mogućih prava ovog svijeta, onak jedna nakaradna osoba koju ne želite gledati na ekranu. Ja se iskreno veselim filmu da mogu kakat puno po njemu i ako ništa drugo to je Aleksandra Daddario koja je onak oko ugodna. To nas očekuje. To je prvo. Ako se ne varam, izlazi 7.11. u SAD-u i vjerojatno globalno. Onda dolazimo do drugog dijela ovoga thumbnaila, a to je bio Predator Badlands. I sudeći po traileru, tu se može očekivati svašta. Nemamo uopće ljude, imamo jednoga androida, pretpostavljam, imamo mladoga predatora. To je to, više manje što znamo u filmu i oni se zajedno bore za, valjda, opstanak, ne znam. Uglavnom, to bi trebala biti priča, to jest prequel svih Predatora valjda do sada. Nisam toliko iskreno u cijeloj franšizi, moram priznati. Moj Predator je umro sa dvojkom tamo u Los Angelesu, negdje u gradu i to je bilo više manje to što se tiče mojih Predatora. Gledao sam i ostale, no dobro, ajde, mala digresija. Ne izgleda loše, nije da se sad super nešto veselim, ali onak, mogao bi to biti neki uzbudljivi akcić, nadam se. Budemo vidjeli. Sve u svemu, nema baš puno podataka, trailer je dobar, izgleda se to solidno. Također izlazi 7.11.2025. godine. Sljedeći po redu bi bio Nürnberg sa Russellom Crowe u glavnoj ulozi. Izgleda solidna, ajmo reći, povijesna politička drama. Većinom se tu radi o nirnberškim trialima, to jest nirnberškom suđenju nacistima poslije Drugog svjetskog rata, ne, i u biti mislim da se ovaj dio vrti oko Hermana Geringa, to jest da li on psihički bio spreman za suđenje ili ne. Sve u svemu, moglo bi to biti dobro, izgleda onak, ajmo reći, solidno. Russell Crowe uvijek je odličan, tako da nadamo se da neće biti neki teški bullshit. Ali, ko to zna? Sve je moguće. Također izlazi 7.11. Znači, svi filmovi izlaze točno na taj datum. Svi nabrojani, više manje. Onda nas čeka još jedna adaptacija Frankensteina, to jest Frankensteinovo čudovište, što god. Poznata knjiga Mary Shelley i još jedna interpretacija, ali ovaj put od strane Guillerma del Tora. I već su se sve feministkinje digle na noge, jer da, Mary Shelley je, ajmo reći, kuma te neke, ajmo reći, science fictiona, ako ništa drugo, već su tu razglabanja, što će ovo biti, Guillermo del Toro uvijek stavi naglasak na tu neku ljudsku stranu. Znači, ne znam, serije mi se više od intervjua koje sam vidio u vezi filma nego samoga filma, mislim da izgleda prilično solidno. I onak, politika i gluposti na stranu, mogao bi to biti solidan film. Bomo vidjeli. Nemam neka velika očekivanja, iskreno. Izlazi također 7.11.2025. godine. Sljedeći po redu, i nije 7. ne izlazi 7. nego izlazi 14. točno 7 dana kasnije, je Now You See Me, Now You Don't. Treći dio, pretpostavljam. Prvi je bio odličan, bio je baš onak super nešto osvježavajuće. Drugi već bio onak, to smo gledali u prvome. Kaj će biti treći, bog te pitaj. Više manje, isto glumačka postava. Bumo vidjeli, nisam se baš previše interesirao za film, ali svakako ću ga pogledati, ne. Mislim da je mogla biti, ako ništa drugo, dobra zabava. I onda, moj favorit za ovaj mjesec i nešto čemu se stvarno veselim, jer za razliku od prve interpretacije i prvoga filma, kojeg svi znate vjerojatno više manje, Running Man, oliti trčeći čovjek, oliti trkač, kako god, sa Schwarzeneggerom, ovaj put dobijamo Running Mana, ajmo reći više manje temeljenog na originalu, to jest na knjizi Stephena Kinga. I jednak, za sad trailer izgleda prilično solidno, moglo bi to biti, ajmo reći, ok, ne. Imam velika očekivanja, nadam se da se neću razočarat, ali
Ne znam, bumo vidjeli. Možda ipak bolje nemati prevelika očekivanja. Da ne bi bilo sve dosadno, ajmo reći, u području horora, iako službeno nije labelen kao horor, ali navodno je kao psihološki thriller, oliti neka vrsta horora. U suštini bi ovo trebala biti kao crna komedija, thriller i onda kao psihološki horor. No dobro, ajde sad da ne kompliciram. Dolazi nam Die My Love, oliti umri moja ljubavi. I poučen iskustvom svih modernih horora u zadnje vrijeme, fakat ne očekujem puno. Pogotovo zato što je tu Robert Pattinson, oliti Mr. Twilight, to jest Batman, kojeg još uvijek nisam se natjerao pogledati, znači došao sam do pol filma i uglavnom napravit ću review o tome. Uz njega je tu i Jennifer Lawrence i naravno, ko nam se vraća na kraj nakon 100 godina, ako se neko još uvijek sjeća čovjeka, Nick Nolte, a i Sissy Spacek, ko vjerojatno najviše znate iz originalne Carrie. Priča se najviše vrti oko Jennifer Lawrence, to jest u ovom filmu Grace, koja je pisac, mlada majka i polako odlazi k vragu, to jest postaje luda. Nemam prevelika očekivanja, kao što sam i rekao. Bože, sačuje šta izlazi tih horora u zadnje vrijeme, pa ako ništa drugo bude malo srao po filmu. Također, kao i većina filmova, izlazi 7. studenoga. I za kraj, još jedan film koji izlazi 7.11.2025. A to je bila Christie, oliti biografska sportska drama o jednoj od najvećih i najpopularnijih i najboljih boksačica 90-ih godina, koja je zapravo lezba. Ali, ako ništa drugo, imamo ovdje Sydney Sweeney, samo što, ajmo reći da izgleda kao Charlize Theron u Monsteru, onak, ne znam kako će biti toliko ugodna. Svejedno, onak, zanimljiva je to priča, žena je prošla pakao droge koje navodno njezin muž natjerao, pa je htio ubit, ne, postala je ona neka velika promotorica, komentatorica, onak, bila je vrsna boksačica, iskreno, mislim da bi to mogao biti solidan film, stvarno sav bullshit koji se veže uz cijelu priču, ne, lezbijsko je iskustvo i tako to. Ajmo reći da bi mogao biti solidan. I zanimljivo će biti Sydney Sweeney gledat na televiziji, to jest na ekranu, onak malo debeljuškasto s tom nekom trajnom frizurom ili šta god, ne. Pakao droge koje navodno njezin muž natjerao, pa je htio ubit, ne, postala je ona neka velika promotorica, komentatorica, onak, bila je vrsna boksačica. Iskreno, mislim da bi to mogao biti solidan film, stvarno sav bullshit koji se veže uz cijelu priču, ne, lezbijsko je iskustvo i tako to. Ajmo reći da bi mogao biti solidan. I zanimljivo će biti Sydney Sweeney gledat na televiziji, to jest na ekranu, onak malo debeljuškasto s tom nekom trajnom frizurom ili šta god, ne. Sve u svemu, bit će ovo zanimljiv studeni i ja se iskreno veselim kakati po još puno filmova, a do tada vidimo se u sljedećem videu. Ostavite koji komentar, like i tako to. Bok!